А смысл сионизма, יעקב он קדמי בשיח простой, не так, как פוליטולוגי בינלאומי. многие, которые המשמעות занимаются שבקיומה של этим מדינת извне, ישראל היא или יצירת многие, которые מסגרת кричат о том, что они בלתי сионисты, דתית למה и שקורא члены העם היהודי, сионистской אבל партии. А ברוסית он זה מילה простой, до אחרת, זה העם העברי. примитивности обеспечить במסגרת הדתית существование и העם העברי будущее התקיים еврейского народа 2000 вне שנה. религиозных храмов. אם לא Еврейский תהיה народ в מדינת религиозных ישראל, рамках במסגרת לא существовал דתית הוא לא 2000 лет. יתקיים. Вне религиозных рамок он בשביל не זה צריכים את просуществует, מדינת ישראל. если не будет основного инструмента для этого еврейского государства в том месте, где оно находится. Уберите это, нет смысла в Израиле. Тогда его не будет.